Bolovi u vratu mogu biti posljedica vratne diskus hernije. Bol u vratu, ramenima i potiljku mogu ukazivati na oboljenje vratnog dela kičme, cervikalni sindrom, poznatiji kao diskus hernija vrata. Jedan od glavnih uzroka pojave ovog oboljenja je savremeni način života koji često podrazumeva višečasno sedenje u istom položaju povijenog vrata koji dovodi do razvoja simptoma. Ako su simptomi prisutni duži vremenski period ili u slučajevima kada je bol izuzetno jak, potrebno je da se što pre potraži stručna pomoć. U Fizionova centru lečimo vratnu diskus herniju primenom savremenih metoda i aparata koji predstavljaju poslednju reč tehnologije. Terapijski proces je potpuno bezbolan, bezbedan i bez hiruških intervencija. Jedna od najbitnijih terapija u našem procesu lečenja je fokusirana shock-wave terapija koja uz pomoć akustičnih talasa regeneriše tkivo i oštećene krvne sudove. I tako dovodi do rapidnog smanjenja bola i ukočenosti vrata. U procesu lečenja cervikalnog sindroma, osim fokusirane shock-wave terapije, koristimo još 7 terapija koji su sastavni deo našeg protokola 2. Kineziterapija, MLS-MI 8 laser 4. generacije, kombinovana terapija, ultrazvuk sa tensom, FMK, fascio-miokinematik tehnika, intramuskularna stimulacija, IMS, miofascijalno opuštanje, kao i terapiju radijalnim talasima. Ukoliko su bolovi u vratu problem koji vas svakodnevno opterećuje, zakažite specijalistički pregled na osnovu kojeg ćemo dobiti celovitiju sliku zdravstvenog stanja, što će nam pomoći da ustanovimo pravu dijagnozu i predložimo odgovarajući protokol lečenja.